Sihlelwe mukeli Litsini Libandla. Themko sembuyisa mbukeli yakubingelela yakuvusela ehlelweni lelikhulu letenkolo. Mbukeli ke ehlelweni siba nabo ke bafundisi nebantu abacikishekile kendzaba tetenkolo. Sibuke nje ukuthi ingabe kodwa lesihloko lesisuka sikhona ngalelo langa sithatha kanjani ke mbukeli. Umuntu othatha ubambukeli akubonge lapho ekhaya la usibukela khona mabona kutse la usibukela khona ku YouTube. Siyabonga kakhulu ngembukeli evingile liphelile besikhulumisa nje indzaba yekweshumi kuthi ngabe yini kweshumi sikubuka nje mbukeli sikubuka kakhulu lamhla ke mbukeli ke sinja sesibuke ke ema benefits ako kweshumi kuthi ngabe vele kweshumi kumqoka kangakanani nangabe ke ukukhokha ongumzalwane ke mbukeli ke lamhla ke ngiphinze ngihamba nabafundisi ngihamba nabo evikini leliphelile eceleni kwami ukhona umprofete Simelane usuka lapha ebandlela the Throne of Grace Bible Church lapha embekelweni eceleni kwakhe kuna Bishop Mpamali usuka lapha ebandlela lase Flowing in the Spirit Church and Ministries lisenkambeni angiphinze ke ngivusele abantu labatsala. Shalom babembuyisa nembukele ekhaya neBishop Mpamali eceleni kwami. Muhle Jesu babe sibonga kusigcina nalamhla. Amen. Angivusele Bishop. Siyabingelela mbuyisa kuwe sibingelene emlaleli siphinze sibonge kuphinde sibuye prophet namhla egameni lika Jesu sijabule kakhulu ukuthi siphinde sibuye sesingena kuma benefits. Amen. Ngiyakholwa ukuthi hayi noma ngakajuluka evingile liphelile namhlanje sitawuthi nje. Amen. Amen. Asingene kiyo prophet asivele singene kiyo indzaba. Ingabe vele umuntu babe kumsita ngani ukukhokha kweshumi? Thank you very much babembuyisa nembukeli ngilesibusiso lesikhulume ngaso egameni la Jesu. Kwekuqala nje ibenefit yekhokha kweshumi you receive the blessing from the Lord. Okay. And uqala uhambe phase ezulu elivulekile. Okay. Nasithi unesibusiso babembuyisa sisho ukuthi uNkulunkulu there is God's approval upon your life. Lokusho ukuthi uyaphumelela konke lokwendako. Be it ukwenta ngetandla uyacabanga uNkulunkulu futhi ukuconnecta kubantu labatakusida egameni lenkosi Jesu. Ema benefits kafishane nje uNkulunkulu utakubusisa number 1 asuse tiloka tanyana. Okay. Espe live la uNkulunkulu. Malachi number 3 kafishane ngegama lika Jesu Christ. Starting from verse 11 uthi ngiyawuvima noma nje sicale ku10 lethani konke kolishumi endlini yengcebo kuze kude uba nekudla endlini yami simakathe uthi aseningilinge ngalokho. Okay. Nite ubona ukuthi ngingeke yini nginivulele emafastelo asezulwini ekuthulula nginithululele tibusiso letinyenti nize nehluleke kuthola indzawo leyenele ukutigcina. Okay. Vani ke number 11 ngiyawuvimba tilwanyakadana ukuthi tingadli tilimo tenu. Okay. Nemivini angizela uNkulunkulu ukhuluma vele ngilesikhathi sekulima kakhulu ngegama lika Jesu. And uyadi ke uNkulunkulu ukuthi nakulinyiwe lapha kufanele kube nesivuno kuze kube nesivuno lesicacako kufanele ingabi khona tilokatanyana egameni lenkosi Jesu. And the greatest enemy ye harvest yonke ngiloko ema insects vele ngegama lika Jesu. Uthi ke ngalokuzona sokwente lokhu babembuyisa nembukele ekhaya ngitawuvimba ngegama lika Jesu. In short uthi uNkulunkulu I will partner with you from that very moment uqala ukukhokha kweshumi. Can you imagine babembuyisa uNkulunkulu ukuthi upartnerishe nawe ngegama lika Jesu Christ. Uthi ngitanika tibusiso asikhona ukuchaza ukuthi sibusiso yini ngaphandle kwekwathi uthi lugcobo lokuthi uphumelele kuko even lelikakathekile uphumelele ngegama lika Jesu. Kumnyama konke kushona phansi especially in this 21st century uphumelele. Ngulawo ema benefits uyati lokuthi ushaywa ngimoya na level la komoya ngoba uNkulunkulu uyingcenye yaloko lokwentako. Ngiyabonga ngosambukele kuba nebafundisi nje kunjalo sesigcine vele sesingene emoyeni. Amen. Sibonga kakhulu prophet. Ngiyacela Bishop nawe uyilobole babe ngenza bayala ama benefits ba. Buyisa so uchaza kakhulu umprofet la. Mina ngathi kufana nekuthi athi makubothi njalo nzambama uvalela fastele. That's right. Njalo nje nzambama uvalela fastele. Okay. Uva kunjani lesikhathi ulivalile lelifastele njengekusho kwamakhe. Uva kunjani lesikhathi ungalivali lelifastela kanti makuthi ubolvala
ukhokha kweshumi kukwenda ube ne right standing with God uthi if comfortable. That's right, sir. Uhlala nje kahle yabona nangabe ekhaya kuthiwe boenda kwekuthi wakwenda nakaqhamuka umntalo uyakhona nekumhlangabela kusibusiso kuthi ukhiphe kweshumi endlini yaJehova. Yeah. Lama benefits angeda aba practical ukuthi ungawaphatha nyalo, but lokwenda lelivi la uNkulunkulu ukwenda ukuthi utive ukuthi ungumntwana waNkulunkulu. Lokusho ukuthi lapha Bishop umuntu lo ngakhiphi lokweshumi kuba bhetele kubusiso. Ngiyangive mbuyisa abantu labangakholwa sengikubeke kanjalo. Bonke nabakhuluma nawe uthi akufuneka ungene mina nje lapha ungifake esikhundleni ngidophatha lokweshumi. Usho ukuthi wonke umuntu lo noma ukuphi uyathi ukuthi angaze aphile la emhlabeni ufuna konke kweshumi. Njoni ngithemba la ngikuphethe Buyisa. Yebo baba. So siyabona la sikhuluma la. Base nami ngivile wathi nami ngifune ngikuthole lokweshumi. Kusibusiso Buyisa khokha kweshumi. Nami ngikweqisa mfowethu. Ngosami lapha prophet sibona kakhulu iOld Testament ikhulumisa kweshumi. Sinembukele ekhaya siyafisa kwade ukuthi ngabe vele kweshumi kwakuyi part of le law yini ngalesikhathi lesasale Old Testament njengoba nyalo sesiphila ngaphasi kwegrace. That's right, sir. Ngiyabonga babembuyisa nembukele ekhaya. Babe kweshumi kunema aspects lang 3 egamele Nkosi Jesu ngekwelive la uNkulunkulu because lapha asichaza ingcondo yemuntu nalokubhalwe encwadzini. Sichaza ngelive la uNkulunkulu egamele Nkosi Jesu. LiBhayibheli lonke ngishite ekucaleni noma it was a little bit earlier ngathi linedeveloping 2. Old Testament and New Testament ngegama lika Jesu ngema testament etivumelwa these are covenants in the name of Jesus Christ the Son of the living God. Sekuqala sivumelwa leso Old Testament dotimbi liBhayibheli akusili iBhayibheli ngalinye ile covenant wazi wasusa linye iTestament akusesilo liBhayibheli liBhayibheli liphelele nalilo limbili ngegama lika Jesu because nalichazwa nje nyalo na ukuchaza theological maybe apply theological meaning kuthi yini Old Testament. What is the Old Covenant? Sithi manje it is the New Testament concealed. Kusuke imimi ayi nganikwa kudawo ledolo. Usuke lento bekusamake lo tethwele. Egabela Jesu waseNazaretha. Ulomake uthwele isipho lengekhathi. But akuveli lesipho lengekhathi. Kuvela lo make uthwele lesipho. Ngilomake ufihle sipho Shothi kufihliwe ngala ku Old Testament kungako kutokhanza ukuthi konke kwakhona kwakusebenza ngama shadows symbols nako konke kukhomba kuJesu tonke letinto because Jesu bekakhona eqaleni egamele ngoJesu then ke nasesikhazi New Testament say New Testament ke nyalo say reveala le Old Testament in the name of Jesus Christ konke lo lokungale bekukhulunywa ngema symbols ngema figures ngetithombe sekuyachachwa ke ngalanyalo ukuthi ngingulo egamele ngoJesu so 3 aspects kafishane engakani kumbishop weshumi ku-founded on 3 aspects. Number 1 on a covenantal aspect kuthi kwakusivumelwane saNkulunkulu nebantu bakhe labeka bekhethelwe ku-Israyeli egameni laJesu uNkulunkulu uthi ngidanibusisa ningangikhohlwa definitely na ubusekile ukhokha kweshumi uyaphila ukhokha kweshumi. Number 2 it was on the legalism aspect kwakungumthetho ngoba le Old Testament babe isibita uthi Torah ngegama lika Jesu waseNazaretha ngumthetho waMose uthatha umthetho umuntu nawe nami ngithethe uNkulunkulu kwakungumthetho waNkulunkulu ngevessel Mose ngegama lika Jesu so kungakho ke na uvanjela kubo Malachi lokuthi ungathi sekukhona lokwathi kungumthetho vele kubhekiswe on a legalism aspect. That aspect which is my last aspect yathi isikhathi sesikawusedlile then it is as a noma ke as a worship act manje kweshumi babe ukwenta ngoba uworshipa uyabona Abraham ngesikhathi akukhokha kuMelchizedek kwakude lobe kumkhosa ukuthi akakwenzi bekakhonda lo Jacob nakakhokha lapha eBethel uyakhumbula lele khona igama lika Jesu uthi uNkulunkulu na utangibusisa ngitawubuya ngikukhokhe konke kweshumi thine ke nyalo in this new era which is the grace period noma ke grace generation sikukhokha thine as I aspect yekumworshipa uNkulunkulu Jesu akakhuluma ngawo kakhulu kodwa
kukhona ukuthi Jesu ufuna simkhonde ngako kuningi Jesu la ngakubhala eBhayibhelini la ngiyomeka athi yabasita athi ningakusho beka kwenta ngegama lika Jesu Christ nathi ke nyalo sikwenta under le worship aspect we pay and we give our tithes as kumkhonda uNkulunkulu ekhaya. Amen. Nkosi yami lapha Bishop ngicela kubuta nje babe ukuthi Jesu uyakhuluma yini yena vele ngekukhokha kweshumi. Mbukele ekhaya Jesu wakhuluma kanye nakhona abegceka amase. Okay. But lengakusho ukuthi live la uNkulunkulu alisilo live la uNkulunkulu njengoba shithi uprofeti nawulikhipha lelinye live la uNkulunkulu nale ku completion a new and the Old Testament. That's right, sir. Singeke sisho ukuthi ngoba naku Jesu mhlambe wakhuluma kanye bese sithi akusikho. Okay. Lokunye lesinga ngazama ukuthi ngikucacise kahle kunenge itinto lebetendiwa nguJesu leti ngasi record nje ukuthi nje waya kogeza. It doesn't mean ukuthi ngoba kungakabhalwa ukuthi wahamba ogeza wathi bekangageza. Uyabona la. So the word of God le live la uNkulunkulu. It's the word of God naselithatha from Genesis to Revelation. Singeke sisho ukuthi semukele Jesu namhla lo Jesu ngalakabhalwa as Jesu ngale Old Testament simemukelelani ngala. Yeah. Uyakubona? No, live la uNkulunkulu sithi liBhayibheli live la uNkulunkulu ngoba liphelele silithethe lonke. Siyalikhipha kweshumi siyanikela, siyasindiswa senda konke ngoba kula kule live la uNkulunkulu. Amen. Amen Bishop. Sasicetha nje babe 5 number 17 Matthew. Khuluma Jesu. Uthi ningacabangi ukuthi ngidele yes kutawuqitha ojangifundiso temthetho nebaprofeti kodwa ngidele uyayisho inhloso yokudela ngidele kutagcwalisa. Okay. Konke babe kuvalid ngegama lika Jesu waseNazaretha. Nalokuthi ke umbukela kade uthi Jesu noma aphila 33.5 years emhlabeni waphila ku Old Testament Jesu. Lokuningi labeka kwenda vele bekusolo ku based ngale but yena uintroduction ye new covenant. Okay, lapha prophet yena personally Jesu uyakhuluma invele yena ngokweshumi eBhayibhelini. Wakhuluma ngako Jesu kweshumi 23 Matthew. Ukhuluma ngako nakhona uthi we must learn to put things no must prioritize. Sinake tindo leti metarisha kakhulu. Okay. Egamele ngosi Jesu because uyambona Mark lo Malachi. Malachi nasimchaza theologically speaking egamele ngosi. Jesu sowugceka labalevi lapho mbamba sebaya abuse lokweshumi. Yes. Egamele ngosi Jesu. Bona sebayakudla abasendi tonke letidzingo. So uyabuya ke nyalo ungalo umprofeti Malaki so yaba abuse so yaba accuse yemaja uyaninyanisha ningayenti kanje lento. Sithini ke Jesu ke nakabona lokuthi bantu ngathi kuleyo era yekuabuse kwalaba priest manje akusayiserve purpose. Uthi Jesu lo muntu utamkhosa noma you will force him under illegalism aspect kuthi akayokhokha kweshumi ashiye umntalo wakhe lolambile la. Okay. Kungenteka uthi kodwa njalo nemaJuda nikhungelana imithwalo labanye nibakhungela imithwalo lemikhulu nineleni ngeke nikhona ke ethwala. Nkosi yami asiyekele babuyisa. Nkosi yami prophet ngiyabonga kakhulu babe. Mbukele ekhaya ngiyakholwa ukuthi uyadivela kubantu labadzala baya unpack nje lapha nalapha kona mbukele ngalokuthi vele sibe bafundisi besazingena la kumoya. Siyabuya ke mbukele sajika khona etitolo. Sihlelweni mbukeli Litsini Libandla ngiyakwamukela thangapha umsakazo kwa Eswatini TV. Mbukeli ke sikhulumisa nje indzaba lamuhla yema benefits yekhokha kweshumi. Kunabo abafundisi bami lapha mbukeli kuyashisa lamuhla e-studio kumnanzi ngendlela emangalisako. Ngiyakholwa mbukeli khona lokutholako nawe lapho ekhaya. Bishop sisayikhulumisa nje indzaba masihamba siye eTikTok besikhulumisa ukuthi Jesu ngabe yakhulumisa yini yena kweshumi ukuthi vele kwamele sikhokhe. Vile ke lokuthi vele kukhona vele Jesu uyakhuluma kweshumi. Mfundisi lapha kunombukele ekhaya
lothi nje nangabe mfundisi ngiphiwe mina tipho kule tipho tami lengiphiwe tona ngingamkhokha in 10%. Tipho ma gift like mana ngeke understand ukuthi tipho leti kanjani, but kweshumi it's 10% of your income. Cha baba asengibekise nje ngana sipho nisipho kuyaba na imali bangiphe nje 200 emalangeni umuntu angithi nje nangi wallet athi yangibless. Hayi nangabe bakuphile kweshumi kukhona kuyo yonke into. Kude kweshumi la kungekho khona. Ngilenye iaspect especially kulaba sebendako. Okay. Bavamile ukukhokha kweshumi kule mali labayiholako. Kepha kule labaphiwa yona abakhokha kweshumi. Cha mfundisi naku bayangipha nje imali njengoba nawe utangipha nyalo imali edrink usuthi nje uhamba uthenga na idrink nang 200 emalangeni sekufune bese ngibeka 10% lapho. Kweshumi kuyaphuma baba. Kweshumi kufanele kuphume kuko konke lokufika kuwe unless nguthengele lento wayidla, but nabe ngunikile nje noma ngunike ukuthi ngiyakupha nje 200 uthi utawubona ukuthi wendani kweshumi kufanele kuba khona. Amen. Ngiyabonga kakhulu baba. Prophet ngiyayifakazela bishop uyayibona naye baba embuyisa ukhanze ukuthi kuthiwe laba bacela imali bala staladini noma bakuphi nguva kahle sibanike ngalomthetho weBhayibheli banelicala nabantu abese bahamba bayoyisebenzisa bangakaqali bamuhonorisha uNkulunkulu ngekweshumi. Nami nawuta ngipha nyalo ngaphandle kweyami ye monthly nanjana salary. Okay. So liqiniso lithi kuko tonke tipho lophiwa tona kukhona kwelishumi. Ngisisile ingcone leyo babe baxwayise babe sisive sibazalwane uma ngiyathi sibahlale basipha imali sidle konke. Nathi nje bafundisi yagamele Nkosi Jesu nasishumayela uve uthi liyawa bayijika lapho egamela Jesu pastors appreciation yabona uyaphatheka lo muntu loligcobo. Nathi kufanele bese siyasithathwa le mali leya sesiyayikhokha kweshumi nathi kule mali egamela Jesu. Ngithi nje angiqale kithi emalevi so ke sothi ngicwayisa ke wonke umuntu kufaka ekhathi mina ejustice simelana egamele Nkosi Jesu kuthi tonke tipho etaqhamuka eceleni kweshumi aqhamuka ingachane linye ngegama lika Jesu babe of every income lokuthi nje kungenisile kuwe buka Abraham phela Abrahama ngesikhathi anikela noma khokha kweshumi kuMelchizedek bekungema spoils la wathole le nkosini yaseSodom le mbango yakhona bekungekho budget yakhe akusiko kwakhe but uthi hayi nani kufanele ukukhokhe kwaNkulunkulu. So na kanjani ke babe wonke umuntu akakhokhe kweshumi. Nkosi yami siyabonga bathi bese khokhe bishop kweshumi ufuna kuphume la ikenzaba ke bishop lencabanga ukuthi mhlambe itakwenda ukuthi umukela kuthanze nomukele lamhla akwenyanye lapha ke bishop ngabe vele kweshumi kumuntu loholako ukhokha ku gross salary noma ukhokha ku net. Angithi ema photo finish answers avumelekile boys. Yeah photo finish uphendule fast ngaphendula ay gross baba anginanjani angimseke kweshumi babembuyisa bukhokho ku gross igrossini baba igross it is a combination of le basic salary. Yes. Now onke ke ema allowances nangabe akhona la ngaphansi egamele Nkosi. Lokuthi ke le mali lena seyitaxiwe akusiko kwaNkulunkulu lokho. Lokuthi le mali le so ubhadele ngayo kuma furniture shops labo kwelida khona. Kwakho lokho it is out of your desires and kuhlela kwakho. Mbamba lezivumelwane sithi wena nake yaNkulunkulu la kubusise ngakho. Thani nje na ufuna ukubona kahle ukuthi ukhokha kahle kweshumi ubuke le basic salary
bese ubuka na ueda onke ama allowances so buka ke lapha phasi ngoba inet pay ngesikhathi sekubhadelwe bonke labo mshwalensi bonke la ngangenelani nawo uNkulunkulu it's for your own safety lokho and for your own good akusesiyo akathi usubalekeleni Mbuyisa la kimi noma uve nangithi gross photo finish wevu ngathi kumbe khona lokungcono lokutawuqhamuka ngiving supportile Kweshumi uNkulunkulu la kubusisa ngako wena uyahamba wona uyothenga imoto uyabona lokho injabulo yakho that's right ayimfaki uNkulunkulu ukuthi wena ube siyothenga imoto uyahamba uyofuna insurance ukuthi usecurisha whatsoever ukusebenzisa konke lokusebenzile wena ukusebenzise ngale basic salary yakho nasa utaka uNkulunkulu buya ngayo le basic salary ngiyakuva Bishop ngosami useselapho nje inkinga lenkulu yathi Bishop ikuphi kimi nembukele ekhaya ilapha ekutheni lelikoleti tami tahamba le net pay yami la ngihola angabe nje igross yami ithi 10,000 mhlambe mina sengihola 1,000 okay mhlambe seyincane ngisho kuno 10% okay le net ngicabanga ukuthi into lenkulu lesingake siyisebenzele Mbuyisa live is to train people ukusebenzisa imali. That's right. Nako lesinga kusebenza ngoba uma ngabe usebenzisa imali uzoyicethe ngalendlela lo ukhuluma ngayo kushothi une challenge yekuphatha umcebo umanager into lefike esandleni sakho. You cannot Mbuyisa nemlalelo ekhaya ukuthi ube nako konke ngasikhathi sinye. That's right. Ngeke kwendeke. You have to learn to manage your finances. Ngoba ngilenye into lengicabanga ukuthi sihlangana nako thina emasondweni lo lokushoko Mbuyisa. Ubona umuntu khanze uthi lo muntu akasinje ngoba umbuka wena. Ujulile lo muntu na ukhuluma kuthakakhale. Ngithi ke mina Mbuyisa nasingangena nahulumende nathi thina emasondo sifundzise abantu imanagement bakhona kumanage ema finances up. Ngiyabonga kakhulu ngosami Mngoni na kunyalo lesimo lesikhuluma ngazo ngihola vele below lo 10% ngineshisekelo kumkhokha ngingamkhokha yini 5% walo 10% asengibekise nje kufuneka ngabe ngikhokha 1,000 ngithi hayi angikhokhe 500 sengidamkweleta uNkulunkulu nomunye 500 ngiyabuta babe lapho kwesibili ngicela iphendule emibili embuto ngingamkhokha yini bo 10% beminyaka wonke ngithi nje gidli sengiphumile ekuqaleni ngisuka kuJanuary ngofika kuDecember kulele minye kulele tinye tinyanga kutabe kwendekana ngoba utabe uqhubeka ubusiseka. Cha sengikhulumela nje kithi lesisebenzako ngithi nje ngiyati ngihola 5,000 sengikhipha nje 10% of 5,000 kusukela nyalo ukufika December. Kunetinto babe kuleli ivla uNkulunkulu leti attendwa ngaleso sikhathi udenta. Ungati post date. Lenza Bekweshumi nje lento leyo ufuna ukukhokha monthly. Because uyaphila and you live to honor God ngaleso sikhathi leso ukhona lo mnyumbuto lobutelwe ecala utheni ndawuphendula lo ingqondo yami beyilapho bekulo ngithi ngifuna ngikhokhe 10% but le mali yami iyala sengithi hayi sengikhokhe 5% walo 10% ngekwesiBhayibheli na ufunza lo Leviticus 27 uqale ku31 angithi sifunze 30 thina yes kuBhayibheli likhuluma nga 5% increase nangabe udefaultile noma ngayiphi indlela ngale ngemuva okay uyabona so ke uvumelekile but as long as it nayibuya le balance seyibuya nentalo lengi 5%. Ngiyabonga kakhulu ngiyacela uyobona baba angathi umbukelo utangithatha kulepho hlangothi akukho eBhayibhelini lengingakusho njalo but ngicabanga kwami it's the relationship between emakholwa nebafundisi babo that has to develop because in this case mina ngicabanga kwami maybe if ungakhokha lokweshumi bese uyahamba uya eoffice uyocela uthi ngihluphekile in your church office I think they can help you
on that one. Definitely. Sitting with bantu losonza nabo laba ku leadership ukuthi I have a challenge financially in terms of paying my tithes. I-challenge yami ihamba ifikela akukho eBhayibhelini ukuthi ngiyacabanga. If we have that relationship between the Levites, the people that labasebenda la, I think isingeda ngoba sonke kude lafuna kubona umuntu ahlupheka agijinyiswa ukuthi akakhone kuphila. Uthi babe yakhulunywa bese emvala akasakhokhi Kweshumi lo ne. Ngithi akasitwe libandla kule nkinga lanayo endele livi yena bese libandla come handy to Uboleka imali. noma liyamboleka noma liyamsita to whatever relationship they can come to, but lo muntu le live la uNkulunkulu akabe on clear conscious yena on the other side ukuthi ulendile le live, then the church can do what ngiyakholwa ukuthi bafundisi bethu bayeva ukuthi nasifika sesicela Nkosi yami basesita azosishiselisa angasho ngikhuluma ngekuthi lo muntu lesikhathi ukhonda naye guilt sekukusita ngani wena kukhonda nemuntu lo guilt kanti kube you meet somewhere nalo muntu niyakhuluma nje ngumntwana nakho khulumisana nalo muntu nginana inkinga naye, meet that person halfway, but ngale nakalende le livi, then the church can help those people. Yabonga kakhulu. Ngenxa yesikhathi bafundisi bami ngiyafisa ukuthi ngabe siyayiqhubeka lenzaba imnanzi yona. Nginembuto leminingi nami lengabe ngiyanibuta yona, but nje kusele munye nyalo ngiyethembisa mngone munye lo mbuto. Amen. Lo mbuto ula ekuthenene umzalwane lobukela lonelisonto lakhe lalibona ku TV. Ngiva kahle baba. That's right. Lesondo lakhe akalati physically. Mhlambe lemaveni kukahle yini ukuthi angakhipha Kweshumi kuloyo mfundisi. Babe akusiko Kweshumi lokho. Uyapartnerisha nje ngaleyo nhlanyelo ayibona njani nako, because Kweshumi babe kuhambelana le physique, le communication, le relationship egamele Nkosi Jesu. Kungako ngidakwe ngibekise, there was a time whereby emabandla bekachubeka electronically ngesikhathi seCovid kangani. Gani lesimiso selBhayibheli sithi ningabuyekeli kuhlangana ndzawonye. Okay. Akusiko ngalokuthi livangeli soluyashunyayelwa. Letinye into ngokuthi sihlangane ngegaba lika Jesu. Ila ihlanganele. Uhambise lamafutha. Okay. So now doubt kunelibandla egamele Nkosi Jesu ulikhokhela Kweshumi kumbeli kuphi. Akusiko Kweshumi. It's just you have the love for that pastor or that prophet. Amen. In the name of Jesus Christ. Kweshumi ukhokha esonweni lakho. Prophet noma umlevi noma umpriest administer isibusiso upon your life. Lokunye ke babe kulendzaba yekuvelana la ishoko nembishop nami lengishido. Umfundisi ude emandla ekubusisa. Indzaba yeKweshumi uNkulunkulu lobusisako, uNkulunkulu locala ekusakho. Lo munye yamvela ngetimo lakuto, but ngide emandla mina ukuthi hey ngiyacela kuyokucelela uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi kudila nemuntu wakhe. Le mismanagement lefuna singamfaka uNkulunkulu under pressure egamele Nkosi. Ngiyabonga mngoni. Ngiko ngithi ngamane yena abuye ebandleni lakhe adocela lusito ebandleni la angasihlanganisi naNkulunkulu la kulombuto wakho lo wa ngicabanga ukuthi kusalela kuthenini uthakazanga salibona akazange ulibona la kumabona ngiloko lo kwento ungathi kwento ungathi abese umprofeti uphendula kanje na unelisondo nje ungazanga solibona uyakubona. Ngiyamthanda lo mfundisi ula kuthini ya kanzi kube uthi wabe uyahamba wena uyabona maybe uyemsebentini waya ngeshare whatsoever you can still lapho tight but nangabe ukhuluma ngelisondo longazange solibona site eBhayibhelini experience yemasondo la kanjalo. Nkosi yami Bishop ngabe siyaqhubeka babe ngenxa yesikhathi bukele ekhaya ngenxa yesikhathi ihlelo lethu kufanele silishaye silibeke lapho. Abantu abadala ngiyabonga kakhulu kusihlonipha nje ukuthi singabuka na ingcingwane esicetha kuyibuka nyalo benefit yekhokha Kweshumi. Ngaleka lokho mbukele ekhaya nawe ngiyakubonga la usibukela khona ku YouTube ngimabona ukuthi ngiyakholwa ukuthi khona usitakele khona sisakhulumisa indzaba yeKweshumi nendzaba tekhonda ukuthi Kweshumi ukhokha la ukhonda khona. Kutsate nje mbukeli ukuthi iphathwa
bani nelisondo bani nemelusi nawe la ukhona khona ngithemba kwasimbisa ngithi bola hlehlela lanzana emsakweni wakho Thombe Eswatini TV sibo samaswati usale kahle.